Ka Umpohliew society kabadi kawai na ka kunhun Traimon Sngewbha ka badan ya kinoy trailang kenthop lang ya kirang ba mat samla na ka Shnong Malki kalalaj ban ai Sngewbha de Shatri na banta baro ki Khynnah Skul kinoy kai bat kinoy rap jongka Little Flower Secondary School ka badan Malki ya kini ka kunhun lai lam nuba embalang simli ubari chairman nang ta uba san punyar mukim ubari publicity secretary uba crowd lynching ubari advisor ringkat lang kinongkit gam bagi dekat jangka Umpohliew society. Kani ka society kedai kebelak senggerpang hak Shnong Malki banyak dan mentalang ban kener yaki kam Traimon Sngewbha haki emlang salang hapok Shnong. I principal ke Skul isisa meristela khar ila ai kublei ya kani ka kunhun kabelala ban yarap hala ijong ibor syaki Khynnah Skul kepada long shisha ke jingmentoi ba ke jingkutku yaki Khynnah Skul khamtam hakum kani gapor. Namar bon na ki Khynnah puli jang ka Skul ki don kam shisha ki ba kum kini ki jingerap lakalong hakaba kum kano korukom uba emba hawa jingkren long ba kani ka dei tang ka kam yarap Sngewbha na benta ki Khynnah Skul namar hakum kani ka yom liur ki Khynnah ki don kam ki jingeda khamtam hakum kani ka porslap ba wala kani ka dei tang ka barit hindai kan long ka jingmentoi pat na ka benta ki Khynnah uba emba ulapan paru ya ka jingai kublei ya ki nok pinya jang ka Skul ki bala pediang ya ka jing terwa jang ka society ringkat ke jingkit bok bakani ke Skul kan kiu sejrong bat ki Khynnah kin minot hak jing puli banlong ke burom ya ke Skul ke Shnong bat ke jai benriu la yo iru ya ke jingkren no advisor ba crowd lynching bala pun pau ya ke jing sau kemen banya dan matalang hak ke program bat kunturu ya ke Khynnah Skul ban minot hak jing puli khamtam hak ni ke juk jong ke jing kon banlong kinong job. Alright, in a short while, each other, you will be able to know what is going to happen in a short while. But right now, my heart is all filled with joy and privilege to warmly welcome the respected members of the Umpohliew Society Malki a non-governmental organization to our school today. Kindly welcome the members with a big round of applause. I would like to say, we love you all. And I would like to hear back from you, sing the same word. We love you all. And always remember, Jesus loves you. I am so glad to be here on behalf of Umpohliew Society. I would like to introduce myself. I am Malki from Malki. I am the Assistant General Secretary of Umpohliew Society. So students, in Meghalaya, we all know two things. The hills are beautiful and the rain love us a little too much. Sometimes it comes when you are walking to school and sometimes when playing. That is why Umpohliew Society are here. And we would like to give you all a small gift, that is the umbrella. Students, remember, this is not just an umbrella. This is something we would like to express that we care for you. Well, Publish phone, if you borrow. Khynnah, kalau dia akan demo, ngadi way possible to the school, ngadi Maria Singh, dengan pas nam Arjan Rio, akan di school. Noni ulai ni PMP, yield lepas noni Julai ni, berna kerana berbiru. Pinjai Kristong, kemudian bagi saya yang menjadi kebesaran kebagian hang minta. Nah, aku akan share dia hang bayi berka school, berka jadi di school, ke school ni. Aku bayi wan di school macam ilok tek mau PMP. Kalau jika man kejuan kursi mau ilok pet yang sesian. Ya fi, ilok bagi pet yang ini saja mau pet kedua lejam. Ya fi, kalau jika nganas namla akan express ke jikumen jangan bukan jawab panjang. Men I speech, short speech from my side. Nak lihat jangan I short speech. Hang beri, bat Khynnah, bat kalau bayi jupi. Kani ke school kalau pen mandul babun Khynnah. Om tengah, om tinggi pasal dia jangan. Bat kan mandul, iway. Ibadah kani ke school jigi. Kawai kani ke school kaba. Ingat lagi
baru mensyaf kau mensyalai Malki kadita ko ini school bagi Sngewbha baru kita Malki sunat bernuan hakni school ni dakai ni musliang iu tambah ya school ni ya buram ye ini kai ni buram ini kai buram iwai Khynnah school limbang pada society ngayo dengan yang begini kau Umpohliew society ini kadai ka society bagi extension bagi perkat kumno penginla bukan ai no senyang kat kepala kat kebayai jungi Khynnah jok sedang Malki jungi hadir bagi lesyam meeting kijilang jungi ini perkat pengin ai hakun kini kual lagi kadai kual bagi Islam yo kual bagi Islam wanha kadai kual dan kual bagi Khynnah ba kual di Indonesia nyimdan Shatri mon school gi mare tingi Sngewbha alis kabol baret in ai ki Shatri teng ta ilaya rai ko meeting bat lingba jindal lang ji ibai ni ibara pen wandol bai kadi iba kemha lang simli di ibai pen wandol ya kadi bat penolong ya kadi ke program ji kabaret bengila pun ai benok senyang ibi ibai di ni jingai baret jungi Bapak Jungai mahasiswa elektrik kalau ini buat terjadi ke Khynnah Skul ada program kayak yang untuk hal yang boleh terjadi nama kita lebih atau kita kelas jadi society ini kada sang dan dia por dan aku kali mila persan boleh kita di bawah semua ini Malki pada mila persan itu pada ini ya training nada contoh juga masalah mentah asing juga dari Skul jadi nada mentah ini juga Sngewbha berarti jadi nada mentah jadi we lalu itu kita sang berkulit itu kita sebenarnya yang jadi kelas 10 baru juga Sngewbha yang kita mengikai lai yang sabres kejoki yang board perkat kejoki nada kata semua di mana orang tertentu kejoki nada kata kejoki kejoki tinggal ke juga Sngewbha kejoki ni syukur kejoki dia Sngewbha kejoki lagu kabaret naik dengan kuat pada jemaah juga society di kapal ler lebih kepada cukup no sekendau dan program mereka nama pada nama kibai kisah de komuni pada kentai Sngewbha dan kebuku kata ma ini parmati ladadon kebuku kata Sngewbha jadi lakalong di Khynnah Skul lakalong nei pajoki dan di joki lama firu kino gikai ladadon kedua kecil kelas lalu kecil pembiang har kini kecil sal kecil kini kecil Sngewbha jadi lalu Sngewbha kualiti juga kecil aja jadi kini kebanggaan dulu dengan kumpulan yang society dekat kebetulan juga ini parah Sngewbha parah ini you must work hard and you must do more than simply hope. If you want to achieve any good things, you must start now. Never put off until tomorrow the things you could do today. Tomorrow may be too late, and tomorrow will come again, and you will never catch it again. So today, when trying to come, that they will put in another part of the tower of the Shire. Ini dikam di bawah ada nomor paling semua, nomor kecil itu boleh apa provok, kalau nomor lain kita nyokong. Nada fidon dia banyak yang kedua semua dia banyak nak pada cuma kaki leh no mentah orang keprovok dan orang balai kata leh no mentah buat ada besar nama kata bercepat jauh si kadang macam besar nama kata dah ya kebab di mana kata cuma di bawah dia mentah kita nanti ini in 2006 when they came one day with this idea that they want to distribute umbrella to the children. And whether we will accept this idea of their generosity, I was overwhelmed. And I was taken up by their thoughtfulness to come to our school, or to have chosen our school to distribute umbrella to all our students. And I would say that while standing here and looking at our students, eagerly waiting to receive an umbrella, you have brought a smile on their face. And I am so thankful to all of you, to your society especially,
for coming up with this idea to help students, to help people of Malki. And he said that since their society is based at Malki and most of the members are from Malki, they said that they want to help people of Malki. They want to uplift people of Malki. And that's the reason they have chosen Middle Class Secondary School Malki as one of their areas where they would love to render this act of generosity. So thank you so much to the Umpohliew Society. We have no words to express our gratitude to you, but just a big thank you and assurance of our prayers and blessing. And I pray that God will continue to bless your society so that you can continue to carry the good works that you have begun.